Romusing VTFM. Ni sa akin daw kita lito nga nakakanta. O ni sa maching ko and VTFM Facebook Live ni mula pinakatalangan sa maching may and VTFM YouTube channel. Na yawo ni nung tapin na numiti ko na sere na VTFM sur ng belo. Tapo ko pinaka-chupa ko na beto ko ni pinaka ni Total Energy Service Station. Kaya sa maching ko may and VTFM YouTube channel sa VTFM Facebook Live and na comments kay mbito to ko may kinanamu kersere en ekabendai lima nga na yava merang gay na numiti ko na sa riko polanga man yata ni vano iko sarabia uchu may kinangori gay tupana sombu lima na yava merang na numeni no laman ni taxi laman ni minibus laman ni basi siya na momoto ka nga bakit okay may bale o sa sugat chuko na tataka na kabing ko sa driveless chuko kibale sa kinto ba kiyo na yawa ni vina numena sa na VTFM sur ng belo. And we talk ko rin na Total Energies Service Station. Raki susua tarik yang tuh ko nang ko. Beba ka nga sa tukun na tempat ni raki main nanti. Ya na bakil ay ko na taw ni uta na taw bisara na bunga nang ona. Nang raki ko na tarik yang tuh ni kuwa bongo melda ba ni mata. Kisa, kay mo din no, kung
Ni sambulo be nakatalangan na sara-sara chumay na taon tako kevichi may panotani ni sambulo be nak. Nimbulo be nakana maramatina na nonda be vale ni kuroke. Nita ganito mo gati ko na kumbuto iba kay kabi. Ana kabi na. Santin sa ikon na nonggo katalen tomono to no matasara na fonga ke waitan ralangi featuring Mbale Koroy and tumundo sabo rusang bulkali na miniti me lima na kaloko na bang bulo sarto na kabili ko e Brisbane bulo na ka meli na avalevu ronunia ulitia o Athlon ke meli junior do sam bulo na ka bil to ngavo wanga nimbula na ita ma sekinambo Mike ngongai na vua na loma ni crew cab na JD273 ve penny o sea marika ke neto driver nga o meli watang laki na vi ani tuwere nga vindi Lord 3 mai dombati dombulo ka junior o Zina Sam o mbumbu eta ke Mr. nga vindi bulo ka talangani udi mini nambiti reketi matu wata menanami matu mai o seva reli o tola lipa ke rapo bina wale bune sama sar chung nambiti main reketi maduata ena kabini ko kameli ritoba mbula mike mbula re go ngai vunin daw na itasiri keto mbuli manrai chungango baka ve watini otomai samu ketena isamu sare tau Marion Mbalewai lautoka mengana ni chungun mana serangoro Mrs Mbalewai o Jim ke na puvale na nai matadamu elo maina sau toka mai tele vina wale bune sama chung mai na kabini ko ena esa savara ena voli kuni nondo bano nondo volo ni nondo bano nondo ve hiatu eni anu ena bi korni taka na lomani nomni lori kina lomani nomni ve pu vale handu dua ni sambulo bena looking out beyond the scene while my dreams had my attention you were standing next to me never really comprehended living life as one big lie idolizing this one looking at the next one all the time you were by my side selfishly devoted to my demise. You would always be there to my surprise. Never understood how you compromised. Many years went by till I realized unconditional love was at my doorstep, knocking at my heart with hidden tears. Self-centered and never understanding. I was blind to all the ni sambulo bena katalangan na lu baby o ni sar-sar tu mai panotan tumbulo bena ka mai New Zealand mai Australia mai Amerika mai England na buru-buru lebu ko o sema tu mai kena sa sema tu kendor batu tu mona libe na VTFM Facebook live kana VTFM YouTube channel ni sambulo bena oh kira-kira nga ngay share takati ko na video mo over na mo friends Ersan meron ko sa sar-sar mai na VTFM Facebook live kana VTFM YouTube channel share ta bera na video mo marching to a beat of a different drum looking back now everything's so clear the void has created an empty heart I should have known right from the start that you loving me was the hardest part Island of my love you cried an ocean over me Island of you drowned in the sea of emotion over me
masani ngona ni fakan romusinga and VTFM. Nanu muti ko bekem ni nando ba ka lori ni sama chuma na VTFM 92.2 FM and alam ni namu ni lori. Na be ka ke sarangan re namu lori on re beto chungore na kami ko and nang karabi ko nga ke na ba na ka total energies substation. Ni ka tina vangi me pamuta ke na tai ni namu lori sara rembo on ba kana windscreen ni namu lori. Nden re chiko namu reida na pono di viva sara re lele tala chuma kana wai ni namu lori. Sabi na katime refill na engine oil, wata kena brake fluid, sana daka mga nganra pa meng karabi kina na namulori na kami ni kuwa na numati ko na substation go Total Energies Substation. Vakilana kata-kata ni rakavi may nang dami-dami ta komban doon-doa empati ni rara. Siya nga iko doon-doa o iko kilewe tirgarot tala numay tokani. Corporate suite dolay kalevakir to tumay kinananondo matatim nin rua. Start strong, finish strong. Kay Nescafe, kina Fijim Rua. Kusa, vuling nga na ivuling Nescafe may $10 si Sivia mo dura na VCCV. Redo na posta na long listo na kinitukutuk matata. Good food, good life. Telecoms fiber to the home. Vale na taka na internet na ngono mga kusela ni tatao totolo kabire dikirto na mo vale may tani na makara kina sabsaba ni bitartar. May Telecoms fiber to the home etoso vatiki kon na nomu internet. Marutaka ni osema mai ana vale ana vinga ravika totolo ndundua. Sera tali na wawa. Sera tali na wasa kundu. Download mana internet kapaka utana file ana kena lewu zabanga. Sign up ni kuwa mo vakandina dinataka. Ana kena tugu matata. Grita na ndundua ruo tulu se email ina contact us at telcomfiji.com.mg. Itiko na vika lavaki. Yo vangra lolo matiko mini now na singata ni tinongo kutal ni bangagar bakayawa mole mai be minus ke style check na veka na tali tako now na binibo top liku terus balabo kina bunga tale na sari salwar kamis choli suits kina lenga suits gori kina yaya ni vale na tali takasar ko lebo koya na sau na tombe mole mai mo mai reda ke de minus mendo na singata ni tina mena no mo now na singata ni tinongo. Pinakatomani ka ba kurich ko naman na mina sere na kami ni kumpulo pinakanon sa dir na kamida ano pinakamatanggali kito lolo masarto iningo Temworth NSW. Bulo pinaka udi roko tuitay ni bulo pinaka ngo ngay sa koda mengay na namito nga manaserang gorio Lia Viliame ombundoka ombunena bataki Taytay Rex. Bulo pinaka batile imbay mundu koro lo may bichi mengay kito ngay imbaw no namito tumantaman alam ni koro may mundu may koro ve parapasa ne mani ke laisani kapag bimbinga ve vatilia imbai ke lekima auna bombulo taltunga ne veli na boss mbulo na mike kere tunga na serangor na roto na ngone ni vici rabuli en gito chungo rabuli karang gito chungo chapani ben boss nangali o tambua anare sobu o sanaila mbola wanga tambu o Joseph wanga bola batake Leo bolo binaka akanisi Johnson nimbulo malaka ngo ngai Sydney Campbelltown New South Wales bolo binaka chia tia na toko wanga mai lo toka nimbulo binaka mana sitin suka mai lo toka mangana nimtiku mana serengori asena o mili o mila o Joseph ki atunaisa ralia bolo binaka siteri marama bula na serengori mangana nimitu mekina veroto na marama ni wekete vika raitali kenandina mela rokoiri teresiendomo vena nimitu gani ngoro siteri marama vena bali besar na sama sar cumai en kabini kuwa eroni en taito bulu vena matangali bonga Bay of Plenty rotorua menga nimital tunga na serangor na korro matelo ba unai tasiri salasaini suli inse Jim Vilive lekini osai wata kelendua kay na baka mbula tal tunga ni verto na matatimi ni Suba Grammar School under 16 team arto tua chiko na ngonongo ma rugby tua chiko mai New Zealand na ngonongo nano arto wa gitu kina pati kina kornibuli Masay High School arto wa mai thawa nang gitu anganga Suba Grammar under 16 na kai tinika vitu ke tinika rua ya kabi ni mataka era na sota kina na timi ni Auckland Grammar vatake Suba Grammar under 16 ana nano to koroni gitu na kabi ni mataka kana la kita kasara na kornibuli na Auckland Grammar School ground. Bisa ko terkait dengan kumpul karena na mosi natangi na wala. Bisa tu dari tali mo na mati ni nuto ka pakakit na kumpul to dali wala ba break ni kita.
namatay, ikaw na yaman. Mulai wele-wele viwa ko surukina. Sa tumbang wela kemba, nanobudela niyamu. Nangilindamu taile belum koroni basu. Pangambulo tu kinananda bebal ni kuro bekam ni namaramatina. Sabang ano ni binaka. Minto makatuna pangambutai bakaikan. Makakabita masasang kasumore. No makara kuro roro bakaloro. Sendo makara kuro tal si karimay ngani bakatinika. Raki susu abang betul raki menakanikan supto. Mangobaki na tukutuku nilena elomani bali. Kuya wako'y rato na kalimo kailan na mungase. Senga-senga nindua yang bakala niko thorabo nulanganga. Sama umau na mulaya na musiko-sikina. Selain mo, bebakan tua. Nomula ko, lenaya loko kaluka. Lenay mo, napakadem. Nabaluaya na tatibay kaya. Binaka utingan na serango. Antar na rungo nga ba to tolong doon itukutuku mana Fiji Meat Industry Board. Tukutuku somingo mana Fiji Meat Industry Board. Antar rungo do utingan itukutuku ya. Antar rungo do mata kita itukutuku ni biboli. Sana gay rungo di talan ni uti. Ni was ni namun ni nanu ni NSN. VTFM Suru Namdalo ke Total Energy Service Station. Lumui pakarang yalo enanene tengusi. Solo isle nandomo nindende bakimu indiri. Sumi kunay na makademu lomani pumale lomani. Ay lomale may biretong nomutokani. Nanomu tigo nanomu kote ni uda, nanomu view. Ni kusabi to sa kichiko na kami ni kuwa. Etu kuno tigo na tamanin laki menani. Ni na bakila tigo na tau ni uda, na tau bisara na fungana. Ni sambulo pinakatali pinawali pinaporong tigo na VTFM 92.2 FM and total ni tukutuku somi mana Fiji Meat Industry Board. Yang andra tigo na Fiji Meat Industry Board may bakari taka weekenda nirto woli taka tigo na beef meaty bones $5 ya ni $2 kilo. Na pork shoulder $1 kilo, na pork leg $2 kilo. Bata kina pork ribs $8 kilo.
Dabang bini pinakatal nga na pingrabe pinaka ni Fiji meat niya ko process taka na lewe ni manu na kene pakatanga ngin din dondo take karasan di kebo oti o ira na wini wani manu ni pinaka ni baka nga taka na tamata tambusakani. And a benchmark for safety, hygiene, and quality, Fiji meat is committed to providing slaughtering and processing services in the facilities that are internationally benchmarked. Yang andra betal nga na tambanan ni pingrabe ni Fiji Meat Industry Board me boreta ka muni na quality beef meaty bones kana bina kandundua. Kaya ko bekila de kana matela lai se kaya be imbita na mo order ngai ngirita na nabari telefon na 775-9107. Sisi ko basar nga na Fiji Meat Industry Board Facebook page. Ana kena tuku matata. Turang kena marama niko bia kana sui and kana sui ni bulma kawana kami niko se bia kana buah kambeka, pork shoulder, pork leg, sena pork ribs. Na nomuti ko na yatango Fiji Meat Industry Board. You can bake it when you want, you can eat it when you want. Baker's Fresh will show you the way. Different favorites for different days, and you can bake it when you want to. Baker's Fresh cake mix comes with simple step-by-step instructions and is pre-packed with all you need for baking. And now there's 10% extra packed into Baker's Fresh rich chocolate, luscious lemon, moist vanilla, and chocolate lava cake mix packs. And you can bake it when you want to. Baker's Fresh, love the taste. Wakaroto vinakala kina tumbo. Totoo na namuvia kirisende. Rauni ulon, me adava sare ona neambaki. Rauni vakadurila vo metego vo na tin na pasyende. Então uma kasara kindo na mumotoka vo with Credit Corporation. Rawa kasan dola tungo. No kilo maki and a mortgage insurance cover. Metin karona vula kaseng na somi na motor privilege care. Misa bula bina katalaga na mo ni buli. Creditcorp.com.au. Ni maro ta kasi ni mata ni mata wan ni nomo ni sereki ni buli. Partner for 30 years. Sereki ni buli sa pagod ro talaga na co games. Ano mata sa oti. Sa maro ta kasi ko na sereki me buli. Nan nomo tiko na mo holiday assignment. Kasulevi ko kasi ni buli sa pero mo sereki. Queensland Reds. Ito rumenal ta ka na holiday. En runa kolokone kavi. Kakuni dalata. Tikitesa vulta kitu en ndua dot rugby. Sitoke ni Jacks. The Motor City Suva. Kilambasa. Village 6 Village 4 Cinemas. Kina Fiji Sports Council. Esa rorvala kamay na singa tamunitina. Esu Brills kito vakambota ni bimbi me marutaka ona na singango. My Mom, My World Promotion. Vakarita kavina na nomuloloma ena yaya ni Valnikuro. Na Butterfly Range me vakarorota kavina na nona vaka. Ena singa tambunitina ngo, sulia vina na iloloma ngungele vavindrendre. Subrels, My Mom, My World Promotion. Sa teki butungo, davay na katol sa ngabulukan doni me. Pina katumani ka ba kurich ko naman ni nano mina serem. Bulo bina ka emin no ni malos bulatay. Iye mano, bulo bina kamata, darum bitungango na uda. Singa to kambulo bina kana loma ni taxi na LT1273 Suba City odorere sireli bina kambulo bina vengrabe chumai na nondo korturang lebe suba berna sa sugal na taka and loma ni taxi na LT1273 Suba City odorere sireli mulo bina kamana sa lendua mbula mbulamba watalakin na bambulo tiga ni be tiki wanga ni bere bina kambulo bina sara chumai na Carlo Street mai kinoa. And kami ni ko Josh Vuki ni mbulu binakatay kaya ito ko na sir katarapong ko merangano numikin na lewe ni Koro may Nassau wine mbuka may Tailevu George Fong ni mbulu binaka mengano numito may na timi ni Marico Brothers bukarong gito and na Napuko Sevens go nga George Fong kay Ilisoni Tabarra Valley mbulu binaka Bill tuinga wanga ni mbulu binaka na ita si Terry Marama sa masarcho ni ko American Samoa mengandang itu teman-teman serang goro Vika Raitali Kenandina Mela Rokoi Teresian Domo Botake Marian Daurewa Tony Sao mudah bina kamana salendua asesel ronge kereti kona ser katara pamenggen numikina ave matanggali Samuel Raikoti Raivani KF782 gonga embarra bisinga toka erna koro onna bola bina wale bina sama cuma naik kami kuah kebuka sembar di tabuti ni adamu sama koto cuma namu kersere ana kami ko serango na sandara botai kina na puno da mga borong ko tumay kina and na VTFM binaka nakakita sa rete bu and ando talaga na banua
Natava kita. Pinakabali mo na sara-sara chumay. Sa natava talay ke nanonood ready to go na muna libre na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Nabito po ni Bilaka na Total Energies Services. Nakamode. Matakatali. May na-fema manaba kinalima.